Welkom by vandag se lesing oor distribusiebestuur en kleinhandel. Ons sal die twee fundamentele tipes kanaalede ondersoek, groothandelaars en kleinhandelaars. In vandag se dinamiese bemarkingslandskap maak besighede staat op tussengangers of kanaalede om hul produkte by die finale verbruikers uit te kry. Hierdie kanale is van kardinale belang om kliëntebesluite te beïnvloed. Groothandelaars koop groot hoeveelhede goedere teen 'n afslag van produsente en verkoop dit in kleiner hoeveelhede aan kleinhandelaars. Hulle tree op as tussengangers tussen produsente en kleinhandelaars. Groothandelaars verrig verskeie kritieke funksies, insluitend grootmaat aankope, pakhuis en verspreiding, versameling markinligting en aanbieding finansiering aan kleinhandelaars. Kleinhandelaars verkoop produkte direk aan finale verbruikers. Hulle werk in verskeie formate soos fisiese winkels, aanlyn kleinhandelaars en spesialiteitswinkels. Belangrike oorwegings vir kleinhandelaars sluit in die identifisering van hul teikenmark, strategiese keuseliggings, mededingende posisiepryse en uitstekende kliëntediens. Groothandelaars en kleinhandelaars speel elk afsonderlike rolle binne hul kanale. Om hul funksies te verstaan is noodsaaklik vir effektiewe bemarking en produkverspreiding. Dankie dat jy vandag se lesing bygewoon het. Deur strategies saam te werk met kanaalvennote, kan besighede doeltreffende verspreiding bewerkstellig en hul teikenmarkte bereik. Effektief.